Wakichawi sampai sarata ki puriyari barka chirakaru wakatok asira haka wakichawi sarata ki puriyari akalwan kaskiri barka chiraka akalwan hamak chiki kulyakawa wakichawi sada kat asiraki. Upaha aceite hadi bunata aceite aja aceite sisnate que kurang seteh payasta dukhaha kat halakte aceite hukatokitwa jabones ahsunya hawunanak wa lurt aja tiraki kabaraki detergentes kabiadak sa lurt araki wa katokitwa kalwada arahait awaistari kurihaba sakamtah kallanta taida kuna jamas al hasiski tukai hadich kurihaba kisa kurulkan sarantas kotokitwa kana ist awalekstari wasam hiqat asiwa kulyaka silveria kutipa paha química industrial tokida yat hat darakichi hay kulyaka silveria arunt asiyani barkachi dakampi wali pori Bolivia TV identias wakicha importante. Bueno, allá aquí panaya hilana kuyakanaka y churuja alwata sarta siraktan sapuruna casa. Wali yus paharta ka programa humaru hilata ka programa nairaru sartaiya tamata. Ella aquí para ahí culiaca silverio alik pun port antak sasina bayan pizza y jus puede añadir castellano arroz jabones artesanales hechos de aceite señani aceite de cocina sasina ujistan castellano arroz kama lurt anya tira kupaha ukatokitu wa arhait waistadi kuliaca silveria aka lurawi aka amtaha kun jamasa yuriwai kun jamasa kama jabon aksu sin jabonanak lurt anya kalian tawaitaka. Bueno, Nayana yurija provincia Los Andes, comunidad de Aurichambe, Uxatatua, Ucata Nayaja, acá Universidad Mayor San Andrés, Ucanraquia Tectawaita, más carrera, más profesional, como aquí especialidad medio ambiente, uka hachot harkañatekes ya tajatarak, chaja Nayaja, Naira Maranaka Walja, Waranakisnaja, Ukawa Ernak Awayarakta municipio del Alto, Sasen, Uka laboratorio Kunamsa, laboratorio Yathatan, Mankaja Suma Mankañas Patuka apto Sejaya, o Mankañas Anatsumat Kunahan, Mankanagason Sumbualta estas pa Ukanak Nayat Hatawirat, Ukana Ernakayat, operativo están Uka Mistup Hayat. Kadoinyo naka mang alhirinaka mang pahirinaka yakpa nakahawal aceite pehan uka manteca o compepinikun kan katan chalcha kuna aichanak squat más que todo walpa aichanaka walikan tatakot hilt arri kwatanik kamachens puri kwat walich iara ke kwat kamach nasi kwa acá residuos sólidos uka tanakis tantakinuka botellana acá si atjatat vidrio acá papel acá uka kamachin hanepi acá residuos especiales uka hilt aceite naka hani utkite hilana kuyakanak hani kamachi pakuna uka hilt ay kwat kaukaros impe hanuka kaukaros última pena con sluri uka bersa ukat nayat hat await kat ukat rakistma urulub irakta kunamsa kamachna sakasi tenaka sintipina ke sintira kisa untas kha ukanakan kat jabon lut awayana ko lawawahil ko pa pukuna ka platuna khat anyatak sasana yama concurso histan haya hayo karura ki presente se vaite emprende idea mujer sasa ukata hila walira kipi naira kat lurt await uka habuna ko wali hasakira kipi lurt asiwaya uka chana uka motivación ara hisna ay wali kira quizás ukata 2014 ta akakamawa wali uka naira sarta waita kumarkiwa haniwa hasaki karakiti hila naku yakanaka acá empresa irptañaja acá Bolivia marca San Sinti requisitos kan kamachi ruka hani sarta kita wesa saja langtayes tua hani usuma hasaki kitkwat hichaja ukat nayaja nairakat jamón plurt await ist axusiñataki ese jabón para ropa satajaya uka hacha jabona yukwat hila wali nayahani puka jabón kitiris churin mun kayatej kat suma jabón apiniña pausa sahis kat mauro tia haruchurt akatia yant amchi aka jabón lurt kat
kunama kis isim t'aqsuq t'aspis kot tiyak maya pas semana ma pax kama kipas kot hani hisqeto tikot na ya wali yak tata kama chakirak pach echa ko hawana hani walik pachat ist aqsunya tak histay Ya. na yas pas paja sirista wali suma osasakot cliente histan rakiti te ala siri ukari suma huparo ya upate ki askinya pa Ukamay. ukata na ya tia haro his khapinirak tia har kuna marak uka hawunas ko tia hasita hay uka hawuna makawali suma pinita na matanta isi haktus kaya pichanda nya uka asukas ko wali sumpinapsu sasasito na ya ukata ya ay wali kis uka mahasas ukat na maya amiga nakar bisina nakar kumachur tias aksub khamsas ukat sarta wayarak tukat kha hicha tiempo hani pi tiempo hotas que teja erna kawisa al WhatsApp tanar mat purtam kacha lavadora nakar ki puist ekhila ukat chakama chakira kinya chahabon kunahane huk ala sire khut khanito akini histai kacha jabón en polvo, ukara que ya hat await loraña, hace histan hayawasan ay maraja. Uka jabón en polvo satape en polvo sata uka jamay. Uka chaja nakunam sa ko jabonat hakup te iristis dayal kom. Hace señata clavadora nakata ukam kacha. Na ya vale investigawait kot kaisa Lima Perú ukat ma product apayanta alt kot alant kot ukam pilut jabón en polvo sata ukaha sutipaja sata wa percarbonato de sodio sata que química ay ukam uka lort uka jabón en polvo hakteer ukacha uklort asinja ukayat hat asin ukaha hani piñan kachkiteja hiwasan akasamasa ka atmosfera histaka uka yakpanaka unteraktan lavandina sasaya lavandin sumhan ko kamisa nakon guarda polvo nak sumhan ko sinak sumitan kota uka lavandina alta sintana ko uka lavandina ha lurt ataraki wa cloro sata yuka ko uka ha sar harakipi samampe ha atmosfera uka pacharu sar ko ukat capa de ozono caja serás jamacha hiwasa inditan han lihinya patak ratu keja uka ya walha nyang kachira keja ukat nayaha aka jabón polón peja take hakasire Bolivia marcana hilana kuyakanaka Pachamamara har tan histanay har aksnan han nyang kachnat hiskocha yathat asinja ma litro aceite uka qaño aceite histan hilt aceite ja uka wale litro nakay umaro hanwal aikiteja seteteja uka aceite warantata ma hawiraro ja uka aceite pe umampejane pini hasta alqoskiteja may akipini mara tkhnyas hun khas paukat yas may akipin harista kipini ukata ichaja uka sitete umar warandata ja uka makap jama maya kama matel jama uka aceite uka qeqwacha sama sasa uka oxígeno histajaya uka iskalaquna kachallwana ka uka taka serina ka umaman qanja uka samahani mantjete uka ta hiwaray ukanaka kwatani piniu hila kuyakanaka uka asitja wartapjatat umar a veces saja nayaja problemas es que uka acá ya ciudadano pe un jatarakia como Alto Marcano como Chuqueo Marcano hanepi municipio rural pata municipio na hane un jatkayate kwat ukan kwa alta para kiki pollo na uka hase tanta se prekotani kamach puiri sapjetonaro uka chaja instancia na hane hay aceites con aliquisitos pertillas etachite gilat ukata Chaja, ano taki pait apksi uka hilt aceite empe, ano ka kuchimak pait apharak tani ano sa ni pisis mun kitsi uka aceite. Kat iwasana ka wale ki man kantan uka po. Uka iwana ka sasa
cuiras y no ve salud. Kama kuliaka Silveria. Wali wakiscriwa jupara rurakapa istaya ukabatua arjait askstu yatiyaskstu kupahu kamatua aka hayasiwita kurau satehtiajista rukaja aceite jalakti ukatua jabones lurt awayera kitaene. Wali wakiscriwa kamamtaro pachamamo rakasarianap yatakiwa kablort awejut hisasinsa Hayatillas Karakstu, Kuliaka Silveria, Kaukaru Santa de Pristam, Hakuria Camtea Wayari, Kaukan Sekata Pristam Gotoki Makita, Tukuhinaki. Ya, nayaha, nayaroja katapretas pawa, naya suti, usa, oka empresa han sutipaja, sumakana koya satawa, número haku es 740 80 33 4. Ukaru House Anipretasba. Hayaki por ahí Kuliaka Silveria Walik Antaxa Sira Pachas aquí por ahí Saraki Pawayampi Upampi Mayara Karwa Ampi Aruskip Yari Barca Barca Chidaka Kuliaka Silveria Hayaki por ahí Payarakan Suyap Hamsa Sino Parusa Dios Pajart Ayari Cabra Kabaka como Kichao Tukeyari La Capeja Ya Kaurukaba Hikisikaba